priatelia, skepy priateli. Sledujete audiovizuálny magazín Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Bulgarský odzvuk, bulharské ozveny. Spolu s vami si radi pripomíname okamihy, keď sme sa v uplynulom období stretali a takto sme naplňali úsilie o rozvoj kultúrneho dialógu medzi Slovenskom a Bulharskom. Dnes uvidíte. V cykle Návraty prinášame dokumentárnu reportáž zo vzácnej návštevy. Do Bulharského kultúrneho inštitútu zavítalo zoskupenie významných bulharských básnikov. Spolu s nimi aj jeden z najslávnejších súčasných bulharských hercov. Veríme, že naša dnešná programová ponuka vás zaujme. Pripravili sme ju s láskou a pre vás. Prajem vám príjemné a ničím nerušené sledovanie. Želajem vi prijatnu i spokojnu gledanje. Skutočnosť, že Kultúrny inštitút v Bratislave neraz prekvapí, tamojšiu verejnosť netreba presviečať. Inštitút sprostredkúva na Slovensko to najlepšie, čo bulharská kultúra ponúka. Literatúru a hudbu, výtvarné umenie, vedu, folklór či živé ľudové tradície, ale aj pozoruhodné príbehy z dejín Bulharska. Podujatie je venované dynastickému talentu jednej rodiny, ktorá sa nazýva Levčevovci. Starý otec Levčev, Ľubomír Levčev, ktorý bol aj predsedou Zväzu bulharských spisovateľov a básnikov, potom Vladimír Levčev, jeho syn a vnuk, tam na konci ktorého vidíte, najmladšia generácia, Bojan Levčev, ktorý je nielen básnikom, ale aj hudobníkom. On skladá mimoriadne zaujímavé skladby elektronickej rapovej hudby, ktorá mladej generácii pasuje a oslovuje ich. Ale ja musím poznamenať, že aj keď som už v svojom veku včera, on keď to tu napúšťal, strašne sa mi to páčilo a verím, že aj vám sa to veľmi zapáči. A celý scenár urobil náš veľmi drahý obľúbený herec Rusi Čanev, ktorého pozná celé Bulharsko. Pozná celé Bulharsko, lebo on sa zúčastnil jedných z najkrajších bulharských filmov, najznámejších, ktoré zapadajú do Zlatého fondu bulharskej kinematografie. Кажи защо. Кажи един Аллах и Мухамед е негов пророк. Един Аллах и Мухамед е негов пророк. Мислех, че вие ще поведете хората. А то какво излезе? Жена ви поведе. Искам да пия. Искам да пия. Първо ще пиете от извора на чистата вяра. Хайде, папас. Почни ти. Покажи им какво трябва да направят. Покажи им. Ти не си ме разбрала, Гая. Аз не дойдох да сменявам вярата си, а да умра с тях. Добре. Epický historický film Vreme razdielno po slovenský Čas rozkolu uvádza príbeh z obdobia Osmanov na Balkáne. V Bulharsku sa film v hlavnej úlohe s Rusi Čanevom stal kultovým. Niet Bulhara, ktorý by tento film nepoznal. Herecká kariéra Rusi Čaneva sa začala v 60. rokoch minulého storočia a pretrváva dodnes. Изключително, че нашите словашки приятели имат възможност да се докоснат от тези прекрасни творци. A veľmi sa teším, že vy, ako naši slovenskí priatelia, budete mať možnosť sa dotknúť ich tvorby. Генерация на великия ни поет Любомир Левчев
двама негови И една- най-скъпи хора. Generácia nášho veľmi známeho, milovaného básnika Ľubomíra Levčeva a jeho rodina. И великият български актьор Руси Чанев, A takisto tak známy a milovaný bulharský herec Rusi Čanev. който освен това е и писател се оказа. A navyše vysvetlo, že on je aj spisovateľ. Така, с което аз приключвам. Още един път добре дошли и Господ Бог да пази България и Словакия. Дай Боже. A s týmto by som skončil a chcel by som povedať, že nech Pán Boh ochraňuje Bulharsko a Slovensko. A ja by som chcela len tu pojasniť našim divákom, prečo Rusi Čanev je aj spisovateľ. Lebo on v priebehu 7 rokoch robil adaptáciu najznámejšieho bulharského románu Pod jarmom Ivana Vazova. V Bratislave existuje ulica Ivana Vazova. To je jeden z našich obrodencov, ktorý je aj najhlavnejším kodifikátorom novodobej bulharskej reči, bulharského jazyka. A tým pádom on 7 rokov nad tým pracoval, aby tento román, ktorý možno dnešným deťom nie je veľmi zrozumiteľný, aby ho adaptoval takýmto spôsobom, aby každé dieťa, súčasné dieťa a navyše aj deti, ktoré patria už k emigrantským rodinám v zahraničí, ako my tu máme bulharskú školu a bulharské deti, aby rozumeli tomu, čo náš veľký spisovateľ Иван Вазов povedal. Народен театър Иван Вазов представя Препрочитаме Вазов. Кръвта се и още в Балкана види, скалите и още са почервени, горите и още са нажалени, душите тамо и днеска бродат на тез, що мряха зарад народът. На мен се падна честта да благодаря, да кажа хубави думи, добре дошли и всъщност най-добре може да ви говори нашия издател Жаклин Толева и да ви поднеса много поздрави от всички ваши приятели в България. Специално да благодаря на госпожа Ваня Радева, че ни прие тук и ще можем да представим това, което сме решили. Фамилия Левчеви е абсолютно безспорна като принос в българската култура и в българската литература. Всеки от тях има своя принос във времето, в което живее, но е безспорно така богатството и на идеите, и на речта, на езика, на словото и на тримата Левчеви. Zbierka básní Recitál pri kamennom stole sa skladá z 3 cyklov. Prvým je ľúbostná poézia, druhý cyklus je o sociálno-spoločenských otázkach a tretí je filozoficko-mystický. Ich názvy sú Láska, svet a Boh. Všetci traja Levčevovci prispeli do každého cyklu. Pán Ľubomír, najstarší Levčev, časť jeho básnickej tvorby bola preložená do 36 jazykov. Synovi Vladimírovi doteraz jeho knihy vyšli už v 15 krajinách, z toho 8 kompletných básnických zbierok. Najmladší Bojan Levčev jeho repový repertoár sprostredkúva aj vlastenecký a filozofický kontext. V zbierke básní nájdeme aj QR kódy. Odkazujú na audioverziu publikácie v umeleckom prednese Rusi Čaneva a iného známeho bulharského herca Valentina Atanasova Ganeva. Knihu ilustrovala manželka Ľubomíra Levčeva, výtvarníčka Dora Boneva. Verše Levčevovcov sú poetickou a filozofickou prózou. Uvažujú o živote, o smrti, o čase, o dejinách, o podstate človeka. Dvíhajú ľudského ducha k diaľavám univerza. Táto poézia je veľmi inteligentná
Понякога патетична, понякога скептична. Niekedy patetická, niekedy skeptická. Това е болестта по мъжете в това семейство. Toto je choroba mužov v tejto rodine. Тримата Левчеви привличат вниманието на съвременниците си. A traja Levčevovci, oni priťahujú pozornosť svojich súčasníkov Винаги успешно и безутешно, a vždycky úspešne a neútešné, понеже се чувстват космически Смутné. зрители pretože sa cítia byť kosmickými pozorovateľmi и световни жители. a takisto svetovými občanmi. Те трудно мерят брашно с всекиго. Oni nemôžu vychádzať za dobro s každým. Търпят на бой и на награди, Oni znášajú, aby ich bili, znášajú, aby ich aj odmenovali. докато са млади, но и когато са стари. A to sa stáva aj keď boli mladí, ale vidíme, že aj keď zostarnú. Тази вечер представяме общата им книга Триптих, Tento večer prezentujeme ich spoločnú knihu Triptych, която се нарича Рецитал край каменната маса. Но има едни далечни градчета, жепе спирка, кучета лаещи, грамада от светло и празни щайги. И ето ние бавно падаме от вечерния влак. А под камбанката ни чака ония смутен хлапак, ония вечен и непознат наш събрат, който ни повика като духове в своя свят, все от името на всички възторжени строители, които били на рециталите любители. Добре, тръгваме патрулно мълчаливи. Прекият път прилича на нива, но пред нас, като хероин, възбудително свети на строежа електрическото цвете. И стол номер 2, сред дъхна яхния, към тебе, 20 век, се обръщаме ние. Ти си окървавен от мечти и заблуди, на теб са ти нужни поети луди. Ние ще разминираме твоите небеса. Ах, ние обещавахме възхитителни чудеса. Но шепата монтажници, дошли да ни слушат, не са възхитени, излизат да пушат. В очите им свети недоумение чисто. За какво ни агитират тия артисти? Аз мисля, че почнах да пиша като дете някъде, като ученик. Тогава всъщност бях малко раздвоен, защото рисувах и пишех и не знаех кое предпочитам да правя. Но когато отидох в художествената академия да уча, реших, че пиша по-добре, отколкото рисувам. И така, т.е. аз съм писал винаги, откакто се помня, но то наистина е нещо, което ако мога да го преведа в проза, нямаше да пиша стихове, така че трудно ми е да кажа защо и какво. То го има в стиховете. Първи цикъл Любов, Любомир Левчев. Апасионато. Обичам нощното небе, защото само то е голо. А тази дневна светлина ми пречи да гледам голотата на Вселената. О, тази звездна голота! Не се обличай, искам да те гледам, да разгадая твоята материя, която толкова властно ме привлича. Обичай ме, бъди ми нощ. Българската културна общност и в българската култура няма. Това е за първи път. Ние сме били свидетели на тези писателски и поетични двойки баща и син, но там нещата стоят в така малко по-различен начин. Обикновено, може би, синът по някой път става контрапункт на бащата, да кажем както е при баща и син Славейкови. Тъй като ако Петко Рачев Славейков, той събира целият български фолклор в неговите сборници за народни умотворения. Петко Рачев Славейков превежда Библията
с американското библейско общество на говоримия по това време български език, който създава основата на съвременния български език, докато Пенчо, синът му Пенчо, е един непрекъснат стремеж към модернизма. Ако тук ние говорим за Петко Славейков като човек, който на практика създава началото, при Пенчо Славейков ние говорим за един стремеж българската култура, не просто само литература, да влезе в това, което е до началото на Първата световна война, до Бел епок. Интересното е, че се наблюдава изключителна последователност. Най-българските букви. Двойно. Вие сте старите ни къщи, стайни проходи, стълбища, балкони. Разрушиха ви и настаниха духовете ви, Фа, Я, стандартни блокове. Мога да кажа, че съм израснал в семейство на интелектуалци. Баща ми е поет, известен, майка ми известна художничка. Това мисля, че има голямо значение, защото винаги съм така обръщал повече внимание на духовните неща, отколкото на материалните. И ето, че и сина ми, и той тръгна в посока, макар и с музика, но в посока на духовния живот, който за мен е така по-важен. Букви заместители са сградите на нашите умствени предградия. Мисълта ни се засели в едипови жилищни комплекси, нови като новини, грозни като обрезени. Браво! Eggplants, peaches, eyes looking bright. Plums, love handles jiggle in the light. Young meaty men, they shy but stay silly. Young meaty mamas, they shy but still killy. Confidence bursting through the ceiling. Don't stop for shit, this shit ain't forgiving. Skin crack round the booty back, looking like my mama. Earth rivers winding through the lands. Hollow little muscles work, then they slide to a slack. Little ripple in the fat. Feet tap to the crack. Bodies winding, curling, singing, rubbing. Now they feel relaxed. Може би да започна с това, че, разбира се, дядо ми и баща ми са много известни поети в България и аз като творя го правя това в тяхната сянка. Тоест, в този въпрос съществува въпроса дали се чувствам по някакъв начин, т.е. дали се сравнявам на тях и дали смисъла, който аз имам в моята поезия, се сравнява с смисъл на тяхната поезия. Но аз буквално за първи път тази вечер се замислих, че може би за щастие реших да пиша рап, а не чиста поезия, което означаваше, че по-скоро се сравнявах с раперите, а не с дядо ми и баща ми. И в линия на това, смисъл на текстовете ми, като бях по-малък, пишех за любов и за глупости, да не знам, за купони, за щастие и правих много шегички също. Но преди 5 години спря да ми се иска да пиша такава поезия и ми отне много дълго време да почна да се чувствам малко по-комфортен с нов стил поезия, с нови звуци също в музиката и може би да пиша нещо малко по-философско, съществено за мене, което може би смесва малко хумор, но е най-вече нещо сериозно, върху което съм мислил години, може би, ако не месеци. Но да, в момента философия, политика. S rodičmi ste prežili detstvo v zámorí, potom vo Veľkej Británii. Ako vás prijala tamojšia verejnosť, keď ste začali repovať v angličtine? Ами, може би първоначално... не знам, не беше пълен шок, защото все пак израснах в Америка. Английския ми е първи или втори език, заедно с българския. Едновременно почнах да ги уча. Отидох в Англия с перфектен английски. И мисля, че това ми помогна да
асимилирам малко, да се крия помежду англичаните като някой, който трябва да бъде там. It's my word that don't know what. Now I'm not certain, but I try. She a perfect example. She is the answer. We're right, we're dancing. Wait at night, be asking. Hey, might be dancing. We already here now. Can't take my eyes off of you. Okrem čítania veršov zazneli fantastické hudby najmladšieho člena tejto rodiny, ktorý už 13 rokov žije v Londýne. On rapuje, má manželku francúzsku inak, lebo tu nás spieval aj po francúzsky, aj po anglicky, aj po bulharsky, ale v jeho skladbách majstrovsky zakomponoval bulharské rytmy do tej elektronickej hudby, že to znelo úžasne prirodzené, znelo to naozaj dôstojne pre Londýn, ktorý je svetová veľmoc modernej hudby, kde mladí každý jeden túži, aby sa tam prejavil a on tam už 13 rokov sa dokáže živiť vlastnou autorskou hudbou, čo je obdivuhodné. Поетите могат всичко да преживеят, да бъдат гладни и все пак да пеят, да бъдат безработни, изключени студенти. Но, Господи, може ли без аплодисменти? Ухили се, кажи, че това няма значение. Но в душата ти ще взе поражение, поражение. И тъй колко пъти във вагон-ресторантите ние сме си промивали с ракия раните и някой е въздъхвал с трагическа ирония, а Женя Евтушенко чете по стадионите. Аз познавам лично Любомир Левчев и затова ми е по-лесно да вляза в неговия начин на говорене, неговия патос, неговата ирония. И това, а те са по-различни хора, различни писатели, различно поколение, но всички ги свързва една, според мен, чувствителност, обща на 20 век, така да се каже, на интелигентните хора. Те колкото и да са различни, като изразни средства и като това, в това, което се представя в тази книга, в това, което се представи тук в това може да се забележи една много интересна последователност. Тоест, това е един културен стремеж, това е един поетичен стремеж, който е без прекъсване между поколенията и без контрапункти. Там стила е различен, изразните средства са различни, но няма прекъсване. Мисля, че разказвах на звездите за това как човекът изгрява и колко му е трудно цял живот да свети и то със своя светлина да се изпепелява над нови основи и над честни куплети. Ако е имало пазач, помислил е, че съм полудял. Но затова, знаете ли, хич не ме е грижа. Толкова беше истински този мой рецитал, че ви разрешавам да ми завиждате. My máme toto šťastie, že s nami pracuje naša kolegyňa Olga Kmeťová-Stajková, ktorá prekladá filmy, prekladá knihy a ona sprístupnila slovenskému divákovi 100 zlatých filmov bulharskej kinematografie, to najlepšie, čo bulharská kinematografia kedysi produkovala. Ale ona v podstate je rodená básnička, strašne rada prekladá poéziu a jej to veľmi ide ako zo srdca. A ona si to zobrala bez toho, aby sme ju prosili, lebo sme sa neodvážili, ale ju poprosiť, aby prekladala. Poézia sa veľmi ťažko prekladá a ona takto veľmi rýchlo a zdatno preložila jeden z najkrajších básničiek z týchto nových vydaní. Tým pádom to slovenské obecenstvo, ktoré bolo v hojnom počte, ja som bola doslovne prekvapená, že mali sme viacej Slovákov ako Bulharov a čakali, že to bude v bulharčine, že to je bulharská poézia, predsa prišli, lebo oni už si zvykli, že vždycky nájdeme spôsob im prístupniť v slovenčine to, o čom my rozprávame na tých našich večierkoch. A takto sa stalo aj dneska. Strašne sme vďační tomu krásnemu prednesu, ale ja by som chcela poslednú básničku,
ktorú sme objavili v našej knižnici. Vydaná je v roku 1960 roku v antológii bulharskej poézie. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry to vydalo, to je ďaleko rok 1960, ale kto to zostavil a kto to priložil? Milan Ferko. Určite každý Slovák vie toto veľké meno slovenskej poézie a preto nemôžem to takto nechať, pretože on sa zastavil na tieto dve básničky Ľubomíra Levčeva. Jeden sa nazýva Oblaky, plagát. Ach, oblaky sú také rozmanité, vzdorovité i pokojné ako ľudia. Sú malé, výbojné i krotké, biele, žlté, červené i čierne. Hýbu sa a menia, topia sa od smutku a utrpenia a rastú od lásky a vzruchu. Jedinou túžbou zaujaté, jedinou snahou naplnené, hviezdny prach nesú morom vzduchu do diaľav neznámych. Oblaky hľadajú blesk a blesk je predsa v nich. A posledná, kratulinky verš, ktorý tiež stojí za to s ním skončiť, lebo je to ako symbol verujú. Malý protest Ľubomíra Levčeva. Pýtajú sa ma, prečo si taký vystredný? Pochop, že v zlatej strednej ceste je skrytá múdrosť vekov. Tak bolo i tak bude. Súhlasil by som, básnik s tebou. Súhlasil by som, keby mi srdce bylo uprostred hrude. Ďakujeme za pozornosť.